Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kiba ngilalum, bat kiba ngilaha, nakamuntaban test, haduk mentakasni kalau si hajar dan reus pak atau bundai kili, kirpot kiba ngilayok, haduk mentakasni kilong si hajar sanspak sanho neutali kibalong negatif nantang ki bates positif khat a batiwe lakla tenre ka bamasmutna ban batai ban pentip sigi pada jaga jelang mentakasni kalau bang kini baru Hatway la the test bian yaki but ship forward nilayo ia report hakabala the test yaki pro arsin but ka test pro arsin kalomba uni uknyang jimpang ulayak na kamet kejongki pro nanta iwe pa ngilada biok mene ya ka report hakabala test bat lu kalalong negatif tehnrei kakum ka prescribed norms ni hak biang sasisin ya ka test bat ya kane dinang up ya ki result la kuno shibit name la nela shai ngin sayo ya kane ka report tehnrei ka report kaban nengkong ka test kaban nengkong kalalong negatif bat na next scan balakong dokumen la syairu niyo ikani report kan salong negatif ya ini iwe inong pang ibani pang ya ka test kabakati dikata kalau nak ban negatif ya ki baik bak nang sosnom jom bijela baro bat kani kalau ka kubur ka kemen ka kubur ka abensin ka kubur ka bahak ba naduk la syai kasni ngejken nila ban om ba ka jelam begelaya kan long free na uni kunyang jimpang ubingi om u covid-19 tenanta ka test ka bangindang up bangindang yo susu la syai kasni kalau ngriu totally lani ngriu pobon ba dia kan ini sanang tertib susu syai